Kublesibon ya ki perlok ki baju sengau tanat ban pe ya kani ka channel Henry menta ka sengi ka kwa ban pensai khendiat chapang ka to ka video ka banga upload menin ka banga tho san bo sawa jar tam ki ba penjab ya ka VPP how news nam ar jar apply Henry ka to ka video pat ka dei tang na ka banta jong ki kertong ka VPP ki ba job how news nam ar jar apply ya ki ba rempat nga klem bo leni nga klem include lang ya ka total votes ka jong ki Henry kublesibon na ka banta ka comments ka jong pi ngan pemilut ya ka total votes what ya ki kertong ki ba remro how news nam arjar apply ner medan pariat khat khandai spa niu pusau na po ka Islam constituency damewan hi alrambai praspa andru hwei na po ka cleariat constituency shanlang warjri khandai spa sau pusau na po ka marang constituency dorstar marbanyang sawajar praspa khatwei na po ka maplang constituency Ivan Dublin Eflingda Prajar Praspa Dribonru Napo Kamalium constituency Bobby Buldrick Harchanti Lajar News Pa Sanpusan Napo Kanongstoin constituency Winston Tony Lingdo Sawajar South Spania Hulai Napo Kanong Thamai constituency Mebon Grace Lingdo Sanajar News Pa Arpo Napo Kampinthor Umkra constituency Manphalang Thaba Lajar South Pa Prabuar Napo Kapin Ursna constituency Overlin Imyong Khandai Spa Prabopra Napo Karanikor constituency G Payolin Nongrum Khandai Spa Khandriu Napo ka Sora constituency Dani Langste Arazar Druspa Sau Napo ka Sauchelong constituency Dr. Ricky AJ Sengkon Sanajar Sau Spa Sanpunru Napo ka Umsning constituency Raja Jirwa Chijar Praspa San Khandai Napo ka Weshlong constituency Sanpunru Jar News Pa Khandai votes kadai ka total votes na ka banta ki Kurtong ki Barem How News Nam Arajar Arpulai Henry ki pajba ki yai kersan walada kin poi sa kathongru Henry ngi scam nang nis kmat kin salong ki bru ki ba scam jingmot bat yai kersan ne ka Voice of the People Party Kublesibon